something happening in Delhi in regard to bringing in long-term peace, and we want to, and after that the talks will commence. But let something happen the next few days, which I'm sure the Home Ministry itself will notify everyone. Behind the scenes, we worked very hard to bring normalcy, to end insurgency. After that, all stakeholders, including Tipra Motha, will get into this Tipra Accord talks. Having said IPFT's demand for Tipra land, it is also my demand for Greater Tipra land, and I've never given up my demand for Greater Tipra land. It is there, it will remain. If I don't get it tomorrow, somebody else will get it. If not tomorrow, after 5 years, after 10 years. But as long as the Constitution of India says that you have a right to ask under Article 2 and 3, a separate state, we will ask. That is our way of articulating our unhappiness with the union government. Let the union government come up with a concrete suggestion that we don't ask that. But till the time they don't come and give us something concrete, we have every right within the Constitution to ask for a Greater Tipra land, and I will ask that. Pulyano sari kaham jatono onek kedikmat din ni pore angtini kisu political party ni kok ni akhaba abahai society development ni khetre ba sini Tripura South Tripura ni development ni khetre pomo hai nganga cha abahai kok no angkisa sanamu sumani tini actually inke agi ni din roko to ang kabangman abahai political party ni kok rok ba leaders ni kok rok eba society no develop khajini sini Tripura sarak ni pomo hai khe sa abahai kok rok no uram uram agi rok ang sakha jodio hai pana taw abahai kok rok bisis sajakya hai apano sanamu khatini uklok sajakya ngai tongmani karon rok ke to kabangma samung bai best tongo especially nini abahai jara jara kabangmani class rok ponor rok khana class rok khlaigo bibino schools ni 9 ni hoite college level অথবা competitive exam rok ni class rok khlainon bagai jorabo kabangma amahai kok rok sanani jorabo malia tabke tabukni je পরিস্থিতি অথবা dinno nai kabangma borok rok ni je claim tongmani অথবা confusion tongmani obono jara jara videos rok nu khangkai samoyo phirok namu sung yapno phirok jaktui ba phirok namu sung ma hayengai ma thango ngai jodio abo kuno phirok na hi thangmani ko gya ang hai pano borok ni confusion tongmani borok ni sasuk mayang mani borok bai borok sung jorao kathalai mayang mani rok kabangma regions ngai bachao ngai hai pano o regions no sung no in future sung no destroy khainai obo hai ngai bachao tabike baksa borok ni hoi psychology অথবা theory ok no sahori maya mani bagai da kasabai kasana sung blame khailai tong lakha ok no sasuk maya taw khabon bagai na ok no sanamu sung mani tini hengkai specially ok no sanamu sung je tabuk je accord sign englai mani NLT এবং ATTF bisingo nini abahai tripakhik rongjao kharabo central government state government tai NLT এবং ATTF janaki insurgency ni hanjak nai rok sini test ni bagai ha ni bagai choba khainai rok ek somoyo sin Tripura sana mothangnan bagai choba khainya hani hanai rok ek jorao ek somoyo obahaibo bongni bagai sing ni je mani je basiri narak mangkha abono sini kono doubt kare jodio tobe ke okokno no kaisa kachanang mujungo joto sini takoktai pokjono Tripura hawa tongnai joto Tripura sarok ni bagai no especially थांनाय कয়েকদিন আগেও কাঙর নরনো ভিডিও বখানারকা বা নিনি সাউন্ড বখানারকা বংখা ভয়েস মেসেজ जेनाकि बबाग्रा अककनो सामानि सिनि बबाग्रा अककनो साका स्पेशली माने 5 तारिख सेप्टेम्बर बिगो संकुलना कोनो कायसा सिनि एकॉर्ड नि तुई एकॉर्ड रिलेटेड सिनि कायसा साइनिं लायनाय अथवा जों माननाय अमाहाय ककनो सामानि गोबां मीडिया सोशल मीडिया रक अककनो यूज खाया थांगा जे एकॉर्ड साइन नि माने अबके त्रिपाक्षिक जेटानाकि एकॉर्ड पंगमानि आगे Tripura मथाबाय निनि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बिसिंगो एकॉर्ड मानि आबोदा माननानि नाकि आलादा भाबे और जाबत जागा तंगनाय जेमन NLT एवं ATTF बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट त्रिपाक्षिक तहे चुक्ति ना नायफि जावका एकॉर्ड साइन ना जावका ओमहाय एकॉर्ड कबांगारि न मानि दंगो तौखे अ एकॉर्ड माने बिसिंगनो जों इन फ्यूचर कोनो रिजल्ट माया अककनो
So mane si ama hai kabang mo ama hai social media tongo social media keboba okok no thata khayo nya khaba keboba okok no sajaya ngi mo sanai tongo tawke kebani kun social media ni kok no an I directly obono boss how okok no tang salia jodio tobeke sung sini social media jara salak tongai borok kabang mo ama hai no tongo joto nya phano baksa onek kishunu sia onek kishunu saimiya engmani bagainya somoyo Kuruma hai bomuyo kasrokta engkai in future bomo hayeng na ingya othaba tamo planning na hajak kokrok to social media no sanani kokya so oboni bagai no sini borok rok jodio nang social media hisabe ek youtuber hisabe ya kawa youtube channel chalanai hisabe nang somoyo kammo samuno tangi tongo ba aba hai nini data collection ya kawa borok no yaga kok no thumo engkai abono borok no saikna ro ba ya purungan chesta kayo kintu oborok no nahna thangkan kai kabangma social media rok ni kabangma jora jora wo mane sini borok ni development ni bagai kabangma backup tui ma motam jena ki in future tamung ni ngiya othoba tabuk present situation tamung ngi tong o jinis tarang no borok hamke waki bahaleng yang mane bagai bo and nijuni experience kringman bagai bo somoyo kupur layo ngai actually ngai o jaga amane confusion bongni je accord signing na ni mane o accord abaki agini accord da naki taw NLT accord da amai accord je kawma signing mane bisingo kuno accord phana taw bongya ngai abole accord ngai tam khanyani aba haike bo suspension khanyai tango and not only these things nga baksa nga ba tamurong jadi kisu aba hai media tango যেমন সিনি বরক নি মিডিয়া ইংলিয়া বুনি বরক নি অর্থাৎ বা যারা নাকি সিনি ত্রিপুরা ও ফাই টং ফাইনাই আমাহাই বিদেশি ইয়াকবা রিফিউজি এন্ড মাইগ্রেশন নি বদল নি বিসিঙ্গ কাবাং বরক ন অবস্থা টংলে যেমন স্পেশালি ওয়ান রিভার সঙ্গে বিসিঙ্গ পানকা বরক কাবাং মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া কক ন ডিপলি থিংকিং খাইন এবং কক ন কামকে শাসক মামানি বাগৈ ন তিনি বরকে নিজিনো এক্সপ্রেশন যে খাইছিও যে আনন্দ এন্টারটেইনমেন্ট ন সেবর ক্লান থাংছিও তাঙ্গै इंके आगिनि दिनो काबांगो अमहाय सिनि इन्सार्जेन्सि ग्रुप तंगमानि बागै समयो पर कष्ट मांखा दुख मांखा आबो वायलेंस जदिओ ठीक न किन्तु उन्नाया स्वाभाविक ह्यूमन राइट्स अर्गानाइजेशन याकबा जत बलमनि न कायसा अधिकार दङ जे ब थांनानि ब चाहे रिफिउजी थुं चाहे माइग्रेट इलिगेल माइग्रेट थुं आमबाय कोनो बेपारिया दावके अ क्षेत्र बंनि कक्न सानाय दङ हायापनो बाक्सा सोशल मीडिया किछु संख्यक जगह आं नुखा एवं आ जगह बरक साइन उंगमानि तै इन्सार्जेन्सि ग्रुप बाय त्रिपाखै जटा चुक्ति इंलाय जाव माने जे त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दे NLT and ATTF नि ग्रुप नि बिसिंगो जे आ जगह हेडलाइन न नुखा जे सेंटर साइंस पैक्ट विथ इन्सार्जेन्सि ऑफ त्रिपुरा इंके आ जगह खूब खुशी इंगैनो बरक अबनो एक्सप्रेशन खायो जे माने अबाहिके ताबुक इन्सार्जेन्सि ग्रुप तंगलाखा त्रिपुरा डेभलपिंग सिनायखा माने जों बलं बिसिङाव हाबि मानसि नायखा पारा बिसिं रखौ थाङै जों सामं तां मानसि नायखा ताइले गिरिना करिखा जतनो स्टक थांसि नाय अ जागानो किछु सोशल मीडिया रखसिनि बरक रकनि सोशल मीडिया रक अबनो एडभान्टेज नाजावखा ताउनो फायदा नाजावखा जे माने ताबुक थिनि जे पवगरा तंनाय जोंनि राजा महाराजा प्रदुत किशोर मानिक माने ताबुक ठकका माने बिनि बय पाइ थांका आमति हिनाय बा दङ सोशल मीडिया याकबा इंडिविजुअल कुनो अमहाय जानाकि सोशल मीडिया कक सानाय बरक ब ककनो साबो माने बिनि बय से पाइ थांका ब ताइ इंलिया अपति कक सानाय दङ जे एक्चुअली हंका टारगेट ताम अथवा ताम ओंखांका बा चा हंके आबो तो जतननो केबो संगि त सामु तागिया हायपनो जेटा नुकजक तंमानि हंकाय हय ngै फानो मानो नै बरक सस्पेक्शन खाइनो ककनो साबो किन्तु केबो केबो आंगारो ब्लेम खायजानि थांमानिया तबेखे जेटा नुगुइ दंमानि अककनो से सावो एमन केबोबा अ जागा ताइबो दंमो तामो NLT एवं ATTF नि बिसिङाव NLT माने नैनि नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा त्रिपुरा हनो हैया केबा ATTF ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स एक समय तो माने जतनो मैक्सिमम न अबाहिके बलंग तंगमानि बिसिङाव बना बाक्सा सरेंडर रि फैया ताबुक
किसु संख्यक बरक दङ माने बरक लिडार्स न तावके सारेन्डार माने बिसिंखनो कायसा ब्लेम खेलै माने सिनि अर एनालिटिक थुम एडिटिव थुम गाय यूनिटी माने जिनिसता जों जेहेतु तिब्रामथा अथवा तिब्रामथा हनै जे भुआग्रा दाकुक माने अ जागा तिब्रामथा स्पेशली बिनि ए मेन ऑब्जेक्ट जेटा टारगेट दङ माने यूनिटी गानि याखबा यूनाइट ngै जों सामनो टांनानि इंगे अ जागाबा अ ककनो साना थांके साबबा जों अ जागाबा हिरु नामसुं एन साबबा जिरु नामसुं इंगे केबो केबो माने जिरु खाइ खुंनामसुं आं हिरु थांसेनाय नि नामसुं दङ एवं अब हाइके न आं जिरु नहते हिरु नामसुं नायबो दङ एवं केबो बा आं अलरेडी हिरु अमबगे आं कोन जिरु सामैरे नाय हम हाइके ब्लेम खाइलै दङ इंगे यूनिटी बर दङ खबर यूनिटी कुनु क्रिया जागाबा सो अबनि बगैनो अ ककनो आं तिनि खुबै माने खाबो नांगौ साना नांगौ समय सायांगबो नक बुजिगला केबो सोशल मीडिया अ ककनो साबनो कायसे किरिलायै कायसे लासि लायै बिनि बखा जानांनो हनै समय साया अ ककबो दंलायो किन्तु एक्चुअली हेकाय साजानाय ककनो मा सानाय जों हुजांनाय ककनो हुनिया नांनाय सिनि हुजांनायबो दङ साजांनायबो दङ इंका आं ताबुंनो जे साइ दंमोन कामो माने साया आं गंसमालैया जेतनाकि नरक अबहाय टंगखाय इन फ्यूचर यूनिटी बंगिया डेवलपमेंट बंगिया अबहाय जों ताबुक जे त्रिपुरालैंड नि सान दंमोन इंया केबा सेपारेट स्टेट ने ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि दंमोन एक समय जों अब धले पाले किछु संख्यक बरक नेगेटिव दंनाय न कुनु ना कुनु समय अब स्टेट इंगिफान थांका सेपारेट इंगिफान थांका ग्रेटर दांगि दंखा बा सेपारेट कुनु स्टेट पण इंगि थांमानि परे फनो नों डेवलपमेंट खाइमां लाख नरक खाइ बरक बाय गाबोन बगैना आं ककनो सानामु जों जे एक्चुअली हेंखाय नेगेटिव पॉजिटिव दंनाय न खायफानो समय डायरेक्टली हिट खेलैमानि डायरेक्टली ब्लेम खेलैमानि आबोखे निजिनि बरकनो नों निजे सामानि बा अ जागा मारखेने खथि दङ गाबोन निजिनि याकुंनो निजिनो टानि दंमोनि खलाय दङ गाबोन बगै अ ककनो साव आं थासिनि अ ककनो साका जे माने कुछ बातें उसको छुपाना पड़ता है किसा कक दङ जे कक नाखि आं खुला खुलि अ ककनो साइमिया माने आं अ ककनो साकांखाय आनि आं जेमन हुइनो ब्लेम खाइते आं अ ककनो साइपेका बना हामिया नै हाइपन निजिनि थुइनो बबो निजिनि जातिनो निजिनि गुस्तिनो इंका किसु ता ककनो जों हुइबो थांना नांगौ इंका सब ककनो आं साइरि खांका ताम खांनायमा अब तो कक बिहा ककनो साजानाय ककया नोंनि फैमिली बाय नों बिसिना कायसे थमात नों ककनो सायना बले सेम अम हाइकेन जों कुनु समय जों जाति एवं दफानि बिसिंगो गोबांमान नंनि न फेरलायमानि बा गोबांमान नंबे न खाव दुख नांलायबा नि खावनो तनि इंका अबनो नों सानानि ककया अब हाइ ककटा आं अब हाइ ककनो माने जराव खनावै जों यूनिटी ले धुरेर कक माने कायसेनो ब्लेम खाइलै अमथि तंखांखाय नों बुफ्रुबा यूनिटी नाय अब बुफ्रुबा नों सेल्फ अब हाइ कम्युनिटी न निजिनि कम्युनिटी न नों डिसिजन बगै नों आगुइ मानायबा अब कुनु मते सम्भव या हय चाहे बरकनि जीवनो गोबांमा हाइ सामुं तांग जे थांनाके भूल बंगो इंया एवं अ भूल न ब सुद्रगै थांगांके अथवा ब नदिनि क्षमा खाइखांके क्षमा सानखांके नाकारना नांगौ जिसु ख्रिस्ट जगह 78 टाइम्स दिनो केबनो नाकारै माखांके जों जिसु ख्रिस्ट ngै माया अथवा भगवान ngै माया अब ऑब्वियसली ठीक আছে किंतु किछुटा अबहाय ककरकनो अबहाय सामरकनो बुइ बुलम थमन परे पास ब जे जगह माने 1000 बार जोंबो माफ खायाबनो 3-4 बार माफ खाइमानो अब माने सिनि जातिनि बगै सिनि दफानि बगै जों कलकटानि बगै अब निजे सक्सेसजोंनो अब हाइके एक्सप्रेशन खाइदोंमोन सिखलाय दं सिगो गावनि बगै सिनि बरक दक अ जिनिसतानो वान सुकमाया सिनि बरक दक अ खानो सबुइ तनै माया इंगे अबनो ताव अ ककनो पाइथाक दिगे अ ककनो सासेनाय पाइथाक दिगे नि कक खामनो सेनाय ताबो किछु सोशल मीडिया रक जे বিভিন্ন ककनो साइ दंमोनि अब हाइ एनालिटिक याखे एडिटिव अमा हाइ जे इंटेलिजेंसी ग्रुप गोबांनो आइकर्ड इंखा एबा हेम बरक मायाबले ताबुक बरक मामानि अथवा बरक बुगारनो बाबु बुगार लाङि बरनो अब हाइ आइकर्ड सान खलाइरिका त्रिपाखी चुक्ति जावखा अ जगा बरक बुसुक जरतै माने पुइतो तंग बना माननाय एवं ताबुक इंटेलिजेंसी ग्रुप जतन याकि सेबेन परे हंकाय माने सुं माने ताइसा अब हाइ एमन एक पोजिशनाव थांमानो जेनाकि सोंथाय कुनु माननानि चान्सेस गरै अब हाइके माने खाव वानसुक माने खुल्लाम खुल्ली आंगो ककनो सानाय खुल्लाम खुल्ली आर कुनु हुइ
gilap kuri karon khangkai okokno sabai amar nai suppose mane dunia wo law jeta tongmani ain jeta tongmani abo ongkha tabuk rong je kuno kaisa ain toiring khangkai Indian constitution ni kokno angno ang sanai Indian constitution especially sudu Indian constitution ya mane nini sara prithibhi bepi no kuno na kuno days awa hai violation no bo support khaya tabuk rong jadi insurgency group jodiwo nijini sak sachungno bo declaration dekha ang kaisa fujisi ebong desh ni rokhani bagi ani community rokhani bagi ani rights ni bagi ang khayo haipano silai pathamtui ongkhor maniki abo violation kalayo somoyo borokno torture khaimani somoyo khogipan klangmani amti to kaungan tongno nokrok salaiman kaungan tongno inga amo kaisa bongi case tontong inga amoni bagi ajagawo oje asamrokno boni activities tongno naha thangke ajagawo mane borok violation of khobjak thangta Enggak sengtabu sanani jata nangmani abo angka sini tangnani bagai sini tiprasa pasi tangnani bagai sini tamanang seng swatantra amahai sini power sini yaga tongna sini power sini yaga manani bagai engke seng hoi separatist nango yaga gertar tirpa land nani nango okokno to bahagro sai tongka gertar tirpa land maseng tabu phano seng pogoi thayako এবং dinimaya ba khana khanama ba soni iha 5 bosor polkhana seng hasil khainai abo ani bakhani to pai khaya ko abo to tongnai no ingko abo khulam khuli okok no saine tongle nge tobeke technique no no bujia or technique no bujia means tabuk rong jadi violence ni madhyame seng kuno manai no hasil khaimeya nge seng violence no support khaya kare violence tongya kare seng jotono ek loge nung tabu bo insurgency group phane tongni NL tingi tongde IPF tingi tongdi TNB tingi tongdi jo be hona ingkini yang tibramo thangni tongdi IPF tingi tongdi INP tingi tongdi ni joto rokom dol bol gotthon khaibani eklogi phajita unity ni da ngising okokno ek songke khai asuk layei jodine salai kang khaba non violence madhyame thangkangke okokno tuniri khangke sing manaita Oboni age to sing sudur na nai ble nge tabu khaba social media rokok no saisi tongjak kata mo hne mane abo bo accord manai ba tamo accord manai ba abo thok jang ma se klai jaw khala hi gekjan social media salok nai ke banung bujina nang ble okok no ang se social media salok ya ang to asik bosor no nai ba tong khana no ma abo hai ke kabang ma abo hai social media samung tangnai rok kun somoyo ma hai ke sama to mane Nijino siani policy siri jong jing no kewo ba social media awa hai botongo nijini faida mana ne bagai onek kisu borok no suklugui ang mane ani views bari nani hamia samungna bono punugui jesika bono ang support manoi ani views bari oi subscriber bari oi ang rang income khanyani munafa orjon khanyani o buni hamia saya no punugui se bo income khaimani orthoba income khainani bini target amtibo social media tongo ngomo sabnole sabo hni kulpai chine hni kulpaya haipano kisisa sengbo wan subuino okokno nung jaipana khaidi ni laibo tobeke baksa sajangai tongo baksa kok sajagya tongo baksa phunungjangai tongo baksa phunungjagya tongo ngka abono sing saimani tongkono haipano kholabui tona okok rokno sing somoyo buji tongkhano nini kebang ma abahai lu brogo klai thangai somoyo prasar khaitiu ngkabone sin negative point nang thango in future sing unity ngai maya othoba sing buino abahai ke phunugui maya sak pojonto unity ingkha nei hai ngya sak pojonto kuno abahai schools grije nono bui trust khaimano government trust khaimano nona ang rimang kha nei ngka obono kaisa target ta je target naki tamono khainya nei mani Enggak hoy sab ka ma kok tongo kok no joto kisu sanani kok kuliah ang saimano nung saimano enggak ang bo kok no hujang no hunyo ma ton naida so abono joto kok no salia tini jodi no chaya samani tong khangkai noni khawan nangmani tong khangkai hoy
ang nakar sano tobike जों बुजिलायनो ककनो समायो जों एक्सप्रेशन खायके जाओ आसिमनो तिनि बागै जतनो हामबाय ताई हरकाम।